Lenson ni me. Oh, thana. Okay, don mari tum and good evening. And non bang ke nili tum on bong ruhit pen pini bang vlogs bang la puhan la comment section lang pi bang do mane drone shot hai mane koson son se pangjar neng ma la si ako ne bong ta mane pini drone charlie pelam lo la da mane tum da adungara da film ansi bang lo and non itum start po la pen ke non vlogging claim ke la pen lo Sony Alpha A7 III pen la si ne bong jo non da setting kuri bom lo and ne bong si tame extra che wan lo and pus tame non setting monai bom lo non drone koson si pangjar neng ma la si pini a vlogs bang ke drone koson si pangjar neng ma la hai lo nang tum lang polong po la pen tonte a vlogs nang lang dun bom ke la bangge tangalo non bangge la ku phek jok nang po la la don ma de to and battery bangge avelo si kimi bangge nang po Camera stabilizer do dia. Mini stabilizer. Mavic 2 Pro lo bola. Oh, Mavic 2 Pro bang. Nai bang ya sensor bani. Puro upgrade ta do. All surround do te mane a room ta do sob dola be. And normally tum la lo sob setup setting lab lo and la puta mane already sort save la la de pen ge la pu koson si pangjar neng man ani tum step by step na paklang pon po don marli tum la si blocks bang ge la pu nang lang don bom okay la de pen ke cheng si bang ke dak la so battery long lo battery on nang po okay okay la so son mang lo plote la first step complete lo and the pen second step bang ge la dak so joystick long la dak power button do ja okay la connecting phone check lang po non la connecting phone check lang lo blote la dak la DJI Mavic 2 Pro po apps mane si dui la dak mod description long mat mo dak dolap lo sof hedi mo detail side dolap lo inke dak an mithang check lang po dak go fly po bernang po okay and the pen ke dak adjust nang po la lain ka dak screen long lain ka yo si non de koson si pangjar neng ma nili nang thanik po bang ke la dak si a button doi la dak ho take off a button doi la push slide one de nang po yo la so slide pu one de nang po and me thang lo okay and lapu ni bong an tardi bokh ni bo okay don male tum lapu right joystick na lapu athak na pon lopote lapu aprang na dam po and ako joystick aphinat man pulote aphi and lapu song left side joystick na athak man pulote ang song dam po okay la depen ke ako joystick la lapu left side arum bang pulote arum che bang po lalo and ke lapu joystick na lapu left side na jong se lapu whole head pulote left side na whole head pulote mithang movement chelar po okay lanwe lo and la pen ke video record nang po and lapu button do video recording button lo and lapu bang ke camera button lo lalo and lapu record pan bom lo okay lanwe lo so non ni bom han pachadi okay don mali tum non bang ke lapu
Mana harok hat pen siwa hawar ke hat bode don marli to ladar pen ge lapu koson lobong nang men ge sarmamon nong pipo sarmon nong pigadi mane pato ni tum pato mane patumi pen tum che contact lo mane alang mane YouTube channel ki mi khuli lo mane klasi mane nang thanik tha bolo lasini alang lipan opportunity dun lo la pen dakwang mane dok muka bang ignon polo la lo lasini bong pen koson nang channel amen ge bong di channel men ge rong pi vlogs entertainment pu rong pi blog entertainment podi lasi description long dolo mohala dak same ni bong pan support don ikha non hesia ki milang tho lasi kado kawe my jinu family tum cherab dun ikna di kalima kala tade hado and lada quick shot podi lage high normal hyper slab la pen quick shot la quick take off. The home point has been updated. Please check it on the map. and don male do non bang ke da quick shot pudu la so quick shot ong dam lo pulote quick shot do la da soita 6 mane da quick shot ekta bang ke drone circle helix rocket boomerang and asteroid so isi nang paklang pon bo don male do so ke cheng si bang ke da drone pu nang paklang ikpo and ladak box se mar nang po ke cheng si ban drone ni lo 3, 2, 1. and don mar dang quick shot bang ke la automatic lo mi thang lo la ke mane only kan lo 30 second me ji la ke automatic lo la ke mi thang masi record po la ga mi thang la da pen tang lo non bang ke circle pu bang lo la pen circles tame nanglang don ikno 3, 2, 1. so circle ke la ke mi thang masi mane automatic lo la ke quick shot lo la ke don mar le tum la lo la screen long le lang ikno okay la bang tangai lo non bang next bang lo next quick shot bang ke la penen helix bang lo non bang ke 3, 2, 1. so la ka mi thang masi chi move lo don mar le tum da re jibo la mi thang masi la ke drone shot lo alto mode lo la ke don mar le tum next bang ke rocket mode bang lo 3, 2, 1. me thang ma lo so la rocket mode lo next bang ke boomerang la bang bol la so viral lang lo do so la so asteroid mode lo lage 3, 2, 1. so like asteroid mode lo ami thang ma do la ko last mode bang lo
so don marle to quick shots tame nang thuma paklang pon lab lo and lalo kini bange lalo video bange puni bong phan mane drone mane kithan hailo mane pangjar la koson ma lapen basic hailo lasi kado ko wes tame pinia vlogs pang la melo lasi channel no milang bulate like noi la subscribe ke jengni ingri no lasi kado ko we fans tame carbon carving long and never give up my gene family so they hunt next arni le chutong